Le ni vai ngo la fiafi no wani mabiru te wate nei le tu la lima e le tau tua fo i fa wa lau BluTV e mai so le porokalame e a fiafi ia o vai aso te tasi mai lava le so fu se e ba ia le so freile Tautai ya e Manurewa faivo si o tanto uturu e a Tautai ya e malo fa talofa o fo lofa ma fa filo ia tu ia te o e malau fa so malo le Tautai e lau fita fa fonga Samoa le nei vai ngo le fiafi e o le tau o na foi nei Asiata me se foi o le tausala e o le fo ato atu pe le fafao wa ato foi fai no mero le ma proclame ma le tausala la le lei o le tanto BluTV ia pe Semu ile nei vanga o le fiafi ai le tu atu le vano fa talo fa ia le tausala por un fa pai o le proclame le tautai ia mo foi ya ona ta patu le ta wa le anga le lei o le tanto ma te sili le langi le o tanto o freseu ai sapi ma o mali e o le fu tanto militino mo tanto mi musa e ma ale anga i lungo le tanto porkalame e fa Tautai va savilio le Tautai ya au loa e wa o le safi tai tunga lau Taupea Samoa me se fo o lau tautua e le nava ya so mo le weekend sa fenga ya le tele o faiva me se fo le lo atu e i le matautia o tampenanga o le aso fia o le fanau po le sa pa o le fanau tele tonu la o le o toi tua polimo mo tua tu le na tua va bla tu vasa le o tato felo ai manga fetau o soifua i pe o le tala ya le utongi tu paitea ia ile le foi vanga o le fiafi o folofa ma fa talo fatu no fa tino tu sala o Taupea ia mo to ma malu le vea ia feo yo le tala le ma fai ona fa ngaloina o to le to nga fatau si le aso ma le aso o wa foi le fatu le vangaui ia ma le fatu no paulia le nga luenga lo tato ma te sili le langi o folo fam fa talo fatu Asiata ia se yo o mai lava i lungo le tato proclame se taimi ma afe ma le tausala ia pea ia e fa malo fo ia te oe wa le nei aso le aso nga fu ai kau fa ku ka i oe a wa sa matua e lo ia le lo le po alta ru mai le aso sa ia me se foi la le aso malo no sa mo e le o le fa talo fa le na ma fa tu lima ia te oe sa mo le atu pele le loto ma le nganga e me se oe lea wa e mai mo mai le nei vanga o le fiafi talo fa pea mana ia lo la yo e se foi lo sangi wa fiafi peingi me manga ia tu por weekend oh yes 100% ia o te fa talo fatu a mo folo fatu ile pa ia mo lunga o le tatou au mai mo fo i lene yaso ia fa talo fatu Asiata ia fa pea ia le te fa talo fatu fo i se o tama fa le nganga ia e lama ia fa pea le faletua ia Emily male ainga masalo lewa wo tau i lor mato e kalesia ia o lea ua mai fo i le koviki ia si faletua le mato faletua ia Emily so ele i vai fo ia Emily ang nafi ia o te whaatalo fatu fo i le tina le lofi ma le ainga and tama seu manu it's over the weekend o leo na maso talanoa ia i malu tamafa mei o lea alofa te le mai ia fefe au for mei maka ia o lua ma Asiata wa tau le latu vo lotu ia saul and so it's been o lea la o yes la se avanoa if atalo fatu and send my alofas to our fefe au and fafitai lava for Maota talo I know later fainga ta lava ia le osol fa Samoa but every day I continue to jump on matoma fai lava wa ile ta pol kalame Asiata but how are you today? Manuia va taile o luti tau ata voile mo pe o le te tau fa pe ai le loku ngai saula ia e sei halo wa tu longa i si fa fianga ata no fa tu sunga va fianga ia e lama ia mo te ma sani le leila va seu fa seu ta ma fa le nganga me se for tua ia ia foi le fa malolonga le tua i le fionga le tua fo ma ua ia tu ranga ia o kemingi si o mai ngor ko viki ma sangi le ia le renso wa kasire ko viki wa le ile denga keren ka ko mai ia ua ma san elisi pia al flu no mo flu telo le time ia ai ta wala fo ile le fa pete le lotu ia wala vala la mele tau ngai sau ka ua ku so fa fenga ia tau manga lo ilo le sa but it's been good very very busy weekend le na tonu lava o le ta ua ia te o le ta no ngai me se taimi va tuna ia ta ia o nai va inga fo isa fenga ia mala sao o le fana mai le ko no komi
Wa ese tu langa lengua yei a wa ile ko viki wa sui ile por kalame to cater to the COVID response. So o me masangi if every week if ai ia o nga mea ta meiti o whakasi ai o leo wa sui a wa ile tu langa le ko viki. So o lea ona leo wa whai whaainga ia le por kalame. So o lea wa whai a whaapabo. So o le ainga lea po GI leo wa whai whakasi ia la por kalame. Ia o mato ainga. Ia ne pe na o to flima ni mato whanau o lea ona a whai ile kau loko this year ia na usu fo ila to pese So it was different, and it was short and sweet. Wale pe o isi kau sanga o pisi ia. I think o leo o tau whewheko. For ia o le ata lele o tu ulunga. Yeah, or I'm proud to say o leo o whai umalato tau loto. Yeah, it was the first White Sunday for Talia. She's only so na whanau mai ia Talia o ko Vikia ia mato e kale sianga tamaki PIPC. Yeah, a malo lava to all of our children. Yeah, you'll find. Ke vai ko pega fish pepa kaka fai pale le le te vai tu. Yeah, 100% yeah le pepa fala for le neto sanga yeah male mato fai lo tu sile tala. So it always supports me yeah tala malia every year. But yeah, o mato White Sunday lale na Asiata. Iyo, mana ia tele o matou na matua fa tu moria to tele se taimi to si na mai tau na matou White Sunday. Ia o matou fa matou kalesia. O le matua ke lo longa ko kiki pesilia male lima se fulu la fa ingo tamaiti. Ia me se foi lale au talvo wa ela veve o mai la lo fa malu tamaiti e le ifaiani inga po ia mana ia la to pespesenga o le mantou e kalesia foi la fa malo fa pitoa to ile sunga fa Feagaiga pasta waita fata man fa to melody me se foi le ba yo le kalesia le Victory Power Ministry o le winga o la tala anga fa pe e koia wa ile mako e kalesia to nga foi le no fa ngo pepa loko mai ki matau lutu ke le longa so a ko e pongia mako lutu to a deli to mu ia e pila na tau mo fai foi nei fai a onga mai la to o le ngosa ina ia tau fai ai te matetele vo ile le tu fa tasi o mai le to tele le fana tasi lua tolu ia anai lo le aro le skeni vo ile ia so ye uma en ngale kule moe fa ko ala e tau fai mai ma ke ile wo ka fue fo ka mai ki le fai o pepa ia o nei ona po sui fo ia le tau fo o te tau fo fai a nga sa na tau sui fo ile approach ma me ko kia ia tau na fai ngai fo suinga ngai kausanga wa short and sweet fo ia kala le na tau fa malo na tau ile nei tatu news update fa tau for program le fionga pula owen pula e me se fo yo le se usa Washington Sound no le man futa me America le sa lo fionga le sa tafi shek male totonga me se foi le yo le ainga le mafuta mai fa tai foi le vanga le fiafi mo moli foi fa malo me se foi yo o le fa ngol proclame ia ta fe mali junior tawai ale mafuta bai foi le proclame me se foi yo pa ma to manongi ia asunga Lorenzo fa pe foi la ia la to foi mafutanga ata lo fa foi ia Hana Smith so le ki yo la ele mana o la vai fa to ata to vala nei tu la ata lo fa to ia to ma le ngati le mana ia foi nei ta to fa tala no lea e uma so mai e tua wa foi fa fonga mo wasio tanto wa atu pe wa ni tu langa na i tanto updates wa le fonga mai mo le tunu le vanga ele telefo si nei updates paule updates o le ua lata mai a wa ele incident o le ona tupu ana nafi so ana po o le ua charge a 41-year-old woman has been charged with murder ila ile le tunu le o le just around the corner from us ia Wato Downs pe Manurewa foi o le ona lipotia mai e se tasi ua yaise it's almost like a domestic violence. They heard screaming at the residential not far from Mahia Road. O lela ua mawai for her partner is now
found dead. There are more investigations that's happening, but that is the latest that's happening o lea ona tupu I le area lea o Wato Downs, but Manurewa 14. Malo whaavitai. O le sia tātou update para tua o lea tātou te iai wa umale tātou pālota foi lea a le local poa ta mese foi au kilani meia, Auckland meia. Te ro foi da usi le fie le tō tele. O le tātou meia fou lea wa iai mo au kilani o le sunga ia Wayne Brown. Leo tausi sila mai. A fa pe iai ke me ke fia mana o ai te tala no I le meia. Oi le Samoa le ngai paroka. Le la wa sila mai ya. Le wa sila mai ai falling. Can we just have the mayor photo one more time for Mole Ryan? Now have a good look at your mayor. Who have you elected? Oi le te sila mai le Samoa le Pacifica le sa e te le palota foi le afana na efeso. Ale ngai anua fai o ngala u paloka e tikia ia foi. Ia Mr Brown. Lena. Ia o le nā lau e sila mai ai o fōringa le nā le tātou meia. O umala ni moonga mani mea e te whina ngalo fo I le e lo lava si la fia wala inga e lango ia Wayne Brown. Ia le nā tonua na utau sila mai. Ia congratulations fo ia I le fionga I le tamore moonga le fionga ia whanana e Feso Collins. E uia wale manuia le tau mawhainga. Ai o le me mali wai se taimi o tau mo fai au mai seisi o le vaenga lea na tapena I local courts. Se toi fai sina tala winga I le palota lea. Ai sila tu le ungo le palota lea sai ai. Na o le tolu se fulu ma le tasi pasene tangata au kilani na palota. Very disappointed. Very disappointed. Very disappointed. Na o le tolu mai le ko akele o au kilangi ngai ai. Po o loo iai. Nga korsu kasi pasenga ila tau. Lena mawhai o na palota. Ai fua whare mawhau no mera o palota sa maua e le fionga ia whanana. Tadia ele si tō te. Na le varu awhe mon tupu. Ai e fua I le whaitau au whai o tangata sa moa o loo e papa a au I au kilani. E silia ma le valu se furu wafe. Au kilani la vaia. Ma le tua o le ua lua se la wafe mo le tupu ila e tau te tonu o New Zealand. Ai o au kilani la vaia. Ke lo wala se la wafe to tele o Samoa. O le fisili la lo tama fau. O la me kupu le si ale valu wafe tangata ye na palota. Ia e ma fu na faila utala le vai ngale pe e fala utele fu se taimi o le tatu fa so pe e ma fu na faila utala. Ona o tatu o tangata fai manatu. Saulele. E lo putu sa. E ko ikiki le eise mea e tātou tele whaasea, ma o tātou whaitio ai. E kausi I mai lo le mea, whaikio. Wa kaunga ka rent, whaikio. Taunga tā le soifuanga, whaitio. Ai whaamantore me e la le tātou te whaia na o le tātou whaitio nofo. Na o le tātou whaasea nofo. Luinga na matua maua leva no a e fua fa ma fau le tulanga o le tausini onga le na sauni mai ai o ke la longa nga makua fa fe o marco akele ya efeso ya fa nana he was one of the favor ele tulanga o le e ai pangale ya ele o nga tasi le futia ma le umeli ioi o le o nga tasi le futia ma le umeli ai mana ia fo e uma fo I fa soar ka ko por kalame se ka ko fesili pe iai se kua o pakakua e afuaina le palota tangata. Walanga I tātou te tilo mai lesi side lea. Ka kau ke kilo pe le ai ma se paloka. Ai whawhenga wha leo tau whirangalo mo tātou manatu le malo. Ai hei ropo I se mea lenga le fia paloka kaka I kanga. Le mele si silo o whaanoa I results o leo wasau. O le mea taua o le I'm not po o ai e te pālokai, for me, it doesn't matter for me, as long as e ke laku e pāloka. So, so because o le lea lo kala, o le whaiti o ia tato tangata. E o fo le Facebook, o lea o wha mai, this and this, o le tūlanga la lea, wa si ilunga rate. We have the opportunity, o le amu ia tātou o lewa mawhai ona pāloka. We have a say, a lea la, and I'm really, I'm hurt for our people o lea, ka le leo, ka mawhai ia,
just for our community, but never mind. I hope yellow tatalo I tato over candidates. I hope they don't give up. Manaya. I hope they don't give up. Manaya jeli. Awala ene alwe se mretanto program. Uma ona fisiringiere se tasio o tamaita ipo tamali isa tamo. Ba se ifai tanto fisili. Pe ma fu isia. Ngale paroka ye ko kilo kako. Or fisili na le fietali. E ma fu isia ngale paroka. Por me e fa ko inga kanga ngai. Fa tu ai foi. Pe o me e pa wale ngai or kai me lo ma ye tanganta nei. Pala ngai so se fa fitauri e ke kilo mai tu e lua. E ke le fa maka ivi. E te le fa mata tasi pe te fa mata ivi se tulanga. Apa pe foi so manatu awa I tulanga le. Fa mon mole, we want to be able to fesoswani foi I le tulanga le because oka se ngangu mela ele. But I also heard o lea ona o atu tatu tangata I stations I palota last minute. O le mea leo le last minute. And I'm guilty of that. So o tatou Samoa e upu foi lele o le malanga faianga. A le laina e timuia. Fa umar ma fantalo fale on tatou le malolo. Foi mai fa filo ile tatou malo mo ngal proklami. O se tasi o tamaita I Samoa la lelei. Sa fea lua I valele wa leva na fea lua I valele I Samoa e tulanga le tautua ai ai la le au onanga le fo wa tautua ai pe mai al tatu fa salongo fa business nei ai si tina le fia mo le se tu fa tatu wa tali lunga pe no fetu o le tatu programe se ono musu ke sa we po eska ko ka se taimi tautu fe ai e se lo fia pa fo le programe te mo wel mele le uma patulo wan tai lunga mo le tu malo fa anga si tina matua ya itangia Famuina. La talia mole rank we have that photo. Le na matua la vatasi le o tamav o fans matua le tanto Tautai ya ma le BluTV. Ia so fai so fa tai ia te oil tina ia ona o filifili fo le onanga fa tauva. Ia e fai fo I ma fonga ile aso ma le aso. Ia mfa akai o e pe afa pe o e atai nai tala fo e fai matau fai atu. Alo fa tele atu Asiata pe mo o el dina. Ma se fo I le ata le pe. Se tu fo afa mo le vai. We took this at the airport. Alo ke ngofo ai ma le vale le tausu se fulkala I ngoi sa u fangui. Fa tali va. Ai su atu sunga fa fianga ia letinganga ai mai se foi la o le o siono so ia tangaloa le fai mele Chesi Crusaders au kanka ngo fosingi Australia mai fa mo Asiata pe fai na po estanto wata mau te fa longo mai lava I o le prokalame ma o fa ko mai o mai por ka ko waka ataro fa foi la se uso ia Sam letinganga le fa to ama to fe tau ia fo le pula le HRV ke lo poko le HRV ya la kam an time le nei ya mo le to lo fa ngal proclame Manuel to tele wa to te lo na to te no mo le saunga le mo Australia fa te tele fo mo ma ftanga me se fo si tama ipanga no an tato filo ya ya ma auto o mala vai lo mo le tato proclame le to te ya fo I mal tato proclame fa filo ai ya le to sala ya Lusila Tauafiafi ile nei vanga o le afiafi. Be back. A fai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua foi a fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue foi e yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. A wha fetu langa o wha lave. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ya leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so tu ainga sizes. Wha pe foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar wha mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe ki le Tasi Market. E maua foi I pu mo wha lave in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa Samoa. A mai ala o na fai umala u whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fea ngai markoviti. E iai foi le lato o nanga ua ta o le MoneyGram.
e lafo ai tupe mo ainga i Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga e te whaia ai tūranga umanei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i Sago Feagaiga. Can you be my wife? The reason why I love Talofa voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Taibala watile o luas furma 5 minuta wa te nei le tu la e 5 le tau tua fa wa la BluTV pe no fa yatu e me se fo yo le taimi le fa malo longa e fo i mai lo le ma prokalame fa fe lo ai se tasi o tau sala la le io e me le manga ye le o nanga tatu Samoa e fai o le lau fo fi to e au le ia tamali i fo e me se fo yo alo mata fa na o tatu tro o le ma to fa tasi male to fine por sunga Lusila Tauafiafi-Iutoi. Ia wa ilonga ilana tautoke lo le wa isisila mai oi vai le wo ko vai ko ke ngole polisia io tato amata mai polisia o le vale tautua le to fine nei ia ile unanga tau wa fe malanga inga ile ngata mai le polisia sa waila ia le tanto wa Virgin Samoa ia Virgin Blue ia fa solo mai tanto Samoa Airways ia matulanga o le la umama ti matili tanto proclamem fa lo tel ia ai e foi la le unanga la walunga pei ua fua yo na feli tātou ofisa mana o le tātou ofisa si whatala noa. Ona o lona foi to mai, tūlanga tau e le whaataunga po le sa ilinga. Ea o sau whanua, o sau fale, ea ma mea umalawa i bisinisi, to tono o so tātou o tono. Whatalofa mo foro whātū, Lusila Tauafiafi ngale fiafi. Ia, ile awa tele, whaatalofa atu, whapatua ili. Mamalu, pa iman malu tatu atunu o lo umaua mai li nei po klame le nei tula le aso. Ia o tau pa ia mo tau sala le o ia se whamtalanga tau au na. Whatawa, ia whatalofa whapatoa atu fo i le pūlenga le BluTV, le awhionga ia anai, Martin anai, ia o tene matama la le le o nei au nanga. Ia whatalofa whapatoa atu, whapatai wa maua le neva noa wha-auro, e awa ia mai tatou pokalame. Malo whatalofa atu le anga leo lo tātou mataisi le langi. E te lonu sila u ke sau whai loi au ele le feo lolo pe ako akasi anga o pea tanga tau le. E lo e ko nuono piki kaudi li au kingo o ye rungo le o le porokalami. Uyo lea. Wa leva tau sanga o e tau tua e whemalanga inga. Tu langa fo i tau valele sa vili. Mai lava i le Polensia fa au mai lava le unanga se ia o le taimu fa ma vai ai a mesu ma fa ona e tau tala no mai ai ka hau mua o le tangata balona fa sino manga o le tangata fo mo ro tupu anga fe ni fio anga sa mo me se fo le tulanga ia fa mo mo ia ele ale mo tsul pa o tso silfia ia o lo ngolu sila pe america tamaseu tu ia Tauafiafi-Iutoi ia na wala tu mai nga ia fai o lo tina fai o lo tama ia mal fai o lo tolua ia o te sau mai vai e sa fata sa tele fale alili ia matau Asiata Pio sa o volai ia o le nu o lo tolua fale apuna ma fale vao ia mamoa ia o Manurewa West Auckland ia ai paki sole o lo kau faro no pe so piko sa vai ia le tu e pe tele yo o matou mo tele sala fai Taino la inga malosi a tato wo i vai ne foi a lo la to lua ia te o betu ia. Ia ala ngo tama le fale la la o me se foi o le pa ia le inga malosi la inga sa tu no mafono ia vai tu foi le fale fa lo nga tangi fa maru foi le ala tau. Ia fa ka ki o fale ali do le ku malo ke le ia Samoa Taupea ka wo foi lo si le fio na me ia o fale ali me se la le fio anga i sale sa tele o e fio foi la lo li ka we tausi i le fio anga
ia awa fo ia mamalu i ua tu saurola ia le town area ia tau isi ka ia o ile ile matamo fa walo Oi. ia fa fo ia pa ia ainga ia me se fo ia halosina ai salvalas foi falo salvalas vai na le pa mamalu falito ia malo ale fo lau tele o tu tele mo tu taulang ia le kio foi la e felelele ia i rungo le vangi mo ngimo ma le vao le lano langi ma le fia tau sango vea o e ma flight attendants. Ia, sa amata mai le tau sanga lua afe, sa whaingaluenga i polinsia, se ia o mai le tau sanga lua afe mai lua sfulu, 2020. Sa lua afe amata mai le polinsia, lua afe mai lima, a latu le Virgin Australia whaatau le polinsia. Ia whaawau me ala ia le au nanga se ia move mai nei New Zealand. Ia 2018 lea sa a vea ia ma real estate o te lele alwa lele ma whaatau whale nei New Zealand. Sa o whaingaluenga Ray Whitey o West Auckland. Ia amata mai luafe ma le valu sa o whaingaluenga i le real estate lea i nei New Zealand. Ia ina ua increase level le demand mai tatu tangata mna mia sef so soani. Ia lea na amata ile au nanga i Samoa luafe ma le sifuru valu. Sa whaatau whale ai Samoa. Au mai tim nei. Rono winga la ele fou le au nanga tau whaatau whale. Ele to mai voi. Wa le vanga ele le koingongi so au whale nga kauria ala i rungo le ea vale. Ia, mwinga whaatau. Umalo le pulo o le flood attendant land o le vale ia tui le pulo whaatau whale. Malo la ai tatou te i o mai le au au te mai so le tūlanga o ta o toa i lo wha moe o le a tatau la vai le whaatau whale ma tūlanga i nei ma whawhisili a tonu fo ia o ngā mo le tangata le e fia flight attendants ile nei taimi se whao ngā li porkalam o le asa u fautuanga o ni mafuanga na fua ina ena unau ile to inga ngā ruenga o le aveo se teine e whai malanga pe lele le vaalili. Ia whaftai mo le whafsili o Asiata. O a ue sa le isa o mawhau te whaingaluenga i le lunga le vaalele. Ia ese fo ese le mena o ngā aima ma se nau ta inga. Ia au saulop ta mama newspaper observer. Sa whai mai te au te apalai ngā luenga lea a langa serve la o scholarship i me malo. Ia sa whai atu lop ta maa o kingi au le leia piki polingsia ai longa piki a. Ia walu ave la kusi application ave le ti leia polingsia. Ngā o kalkalo i ale kingi kia i la pisi. Ia e peta i ane. O ngā luenga, e le leia ngā luenga. Whai ngā vaalele tele benefits e maua ngā luenga. Ia whai o e whiwhai ngā luenga i ngā luenga. Whea lawale au nanga e te iai. Ai wha maoni ia e wha manui a lea tua i rau ngā luenga e whai. Pero ia pepe ina na whawhisili ala wakupenga ia uvisili. El te iloa Lusila. Kasire ngā luenga o le wanga umomo o ia so ia. O lo fia anu te lele i se vaadele. E kere i dili. E kere le whewhei na tūlanga fo i lele. O auna e kau mo le menga e au ngā ele malanga e asi. Ai le au ngā e se whai manga luenga ia tai lo tatau pala ai ia. Kana mo ia Asiata e whai e loto. O te lasa mua ngō lele lele ngō kangi. Ke mi le pe e mōli. E la te kawha, ko e kangi e ola i wholo mōli. Ia wa le mangi o loi maka. A maka mai loi nganga loto toa. Tahua pea. Yeah, because o au foi, whatever no fia flight attendant o lunga le mele o te fia tafao, you know, I wanted to experience I le sulanga pe o ke alu i Japan. O ke alua ai kokongi mai ia, so o mindset lalenga. I wanted to enjoy, but o le problem la e kusalama o ma Asiata o ke lilia o ke fefekele I'm very scared of heights but o lo officially you know o lea wa e mention ia pe o lo you know the way you saw it na o teine lali le e mawhai ona maole ngā luenga is you know iaso la can you confront la whaapela o eisi se tene le tau au le foi you know
like myself, I okay fialua. Do you think I still have a chance? Will other women still have a chance? Have they changed that kind of mindset I lungale? You know, flights seasons. Do you think that they've changed their mindsets regard? Yeah, whaptaipi. E awhile no a lot personal opinion dia na wa ole wa mo lo tamale wa tele fia faingal ngaluenga. Sa o whai lea talanga o tine au lelei. We are very unique. O lea lava lo lan doesn't matter what color. Ia tu sa mata to au lelei mata to. So pio sa kala ke kau alo voi lelei na ia wane. Ia wane e alu. Fia la siu tamale wa e manuia le nan Jamie must have been so happy. The perks of being a flight attendant wa I pe ko kiki le ako se lau kala pa se ia nga benefits a yanga ia so le vai ar to ta sala visiti ta to wolo la ia le swinga transitions le wa ia I mar tulanga o rota o toi e kele nga mako vai a kuilunga o atai share solo mai Lusila se me foi pe kau abuse ai pa se ia ngai nai tene va lele mana tama fo yo va lele e kau ngai me fa penge nga kukupu va ka ko Samoa ma va wa te me foi nga asel por sia pia fe ko na en ke un saninga ngai ko nga me ngai mangisi foi wa ayo maka me se fa ma ko o fa sa wa foi nga kai I was never being abused. I would say lo lava ya o customer service lo va fa lo I ma tatu tangata ia e loa ia ele ava fata e fai tatu tangata so encourage ai au tatu tangata Pasifika as mesel Samoa ai fia lele va lele mana o mia o to e servinga tatu tangata so it's all about your customer service your professionalism so I think on menga le abusing ya le tele la US absolutely lava le osa ya e te ro forka mo vile le ata tua o lo smiling face ma fa tele Lusila o lena saunoa o e fai lava ia le tūlanga tau fe malanga e male o nanga va tau valili o le foi sa e fai le nga luenga fa tau fali o le aunga le nga o le tatou fa tala no nga male manantu male mo mianga na le unta talo tu pe mo se no o le mo sirfia se tu fai lunga Ryan can we have property brokers and realty Samoa o le sunga ya Lusila o ia o le ono le tatou o nanga le e ana le property brokers te lo forte mo mo le na tau sira male va so le tende inisio tatou fale ia sa fa ala wilo atu me so fanu to no Samoa ai se hawa e na wa Yesu ya sui moku mai lo ele tamalea instead o lo fa wa o nai benefit ia mamano ia sa e fia ngai male a fe malanga I valile yeah faftai mo le fafsile sa o le transition le was sui mai le felwa I lunga valile mal fa tsa no properties it's more about our people. I really want to encourage our people to own their own assets. Yeah. It's in the long run, it's really benefit to own your own, not only to benefit your family, your children. Yeah. It's a hua telele, the urato oia e nofo lo oi fale, lo oi fanua. Yeah, it's a le tele se involvement a inga. Pea pi alo ngoi lungo lo oi fanua po lo fale. Ma lo fa fitai te lo ai se fa fisili le to fida ya pe ole kolosi mai lava te tonu a pe pe ine fa fisili mole ai ole fisili te fia mana ai amata tu ai la fa fisili le mata o pule a Lusila tara noi mene fa tu nga fali e pi ka kikiro nga yang Lusila Australia America pe tele na ile mentality na pi se nga ruenga fa atunu I fafo o lea wa tele male no I tau le ta ua foi ai fi mana foi fa so me fona e fa so fa lo tele lea no ai male alu le tu ai nga luenga le nei tu tono so tatu tu o lea se tu langa nga luenga le ya te o la vai tu tono Samoa ma o se nga luenga fa tu pura I tono Samoa le mo mianga ya sa on le termino amata I luafe masu valu sa o underestimating al marketia Samoa ona e lo mafau ele pisi tele pol marketia a New Zealand. Ia temino amatai o sa va ia lavale sa o foi tele o falen taulia tele na yo tatu tangata fi mana o sal atula to fale. Ona o mafuele o fio mai New Zealand po atu mau relocate.
Ia tele o nai tatou ainga fo iro mana o whaatau whale I Samoa. It's for their retirements, to own their own assets, and to build their property portfolio. Whaingale au ngā mo tatou ainga I o atu I Samoa, lawa nofo mai a, lawa ia alo na ia whale, e alwe nofo ai, ele se involvement tele o le ainga, ainga lau tele. Malo whaatai. Lusila, sorry. O le tūlanga la le whaatonga le whale a. O lo popole. O le wa over ai, there's a lot of development areas I nei la I Samoa. O le o te whaai fo ia, e tele ia investors. O le ua o atu snatch up I le tātou wa. There's a lot of investors that are o lo fesa soani le tātou atu pelo Samoa. Do you try to keep the investors out of these properties and more serve le tātou tangata before you go outside to the investors? How does it work with regards to real estate I Samoa? O lo o nanga e le no le whaatau whale. It's not just selling houses. I also give advices, whaingale encouragements to our own people. Whaingale ia awale awal whawaiwai a whapele o te leo nofo se whale se whale o mia sa o loto I nei. A whapea wa whaingtāl whaatau whale nei New Zealand. Ma whaile lena alwe a mata mai o Samoa, a mata mai sina whanua, a mata mai nā sau a seta. I really encourage our own people. Awa ko keleo investors la wa ku Samoa, once they own their whaatau whale, whaatau whanua, whai business, ale ta tangata. So I'm not just selling houses and ngata I ngā. So I, mwhaingo tanu o tātou ngana e whautua o tātou tangata e whaina whaatau whale. They can do it. Also can give financial advice. Le polo kalame mai a mata mai al le first step whaatau ngal whale. I'm more than happy to help our people ile afapele so tupen fai so loan I can pathway vatana gateway it's find mau melif so swani so I'm helping them from step 1 you step your first step in the door until you buy a house or your house is sold. I love that, I'm sorry for Asiata o le to ia este se officially o le mato ainga la le wa fail mato fata fale fata we nei o lo officially la o le wa you've got experience in nei la lava in New Zealand fa pela I Samoa. Is there a way in mafaina e kolosi so we if aonga I le mato fale I nei e tau fata we se investment property I Samoa and o le ale tūlanga pēr whape e crossover. Is that something we can do I nei? So whaingo whea ia pēr onlo a seta I New Zealand. O New Zealand e vave o le increase of capital growth. So o le it's always benefit to own a house here in New Zealand. La waingalanga, kilinga o cash lako whangoi o Samoa. So it's an easy process. I le tū tau a whape sau no ngā tupe. A whape wakile le equity ngai New Zealand. Iam whainga e lako ilo bank wha mole mai singa kōsuru whawhenga se alwe cash ai loko waka ekai o I Samoa. So it's a benefit like for your family. So I'm pretty sure, the equity of your property is increased. So you can always go to your bank and ask them to, to borrow some money. Kia lola ia cash lo whanua Samoa. So Malo whaawetai lava. A whapeo le la o watu nei Samoa e fia whakausa o whangua Samoa. O le ale me mua te tau ale ala e whafonga mai le atunu o sa o laku I Samoa. O le ale me mua te tau o rantua o tilo iai. E mawhai fo e na maua mai ante oe se whautua ngai ni pito nuu, mani ele, mani nuu foi matulanga whapena e ongo manga ia whakau wai matulanga I le saunga le mu, ma mea uma whapena I le ngata foi o tangata lautele a o mala whalina tula ma vaenga whapena Lusila. O le stepo mua Asiata ai tele I alu e whaisau whaatau. Tusa foi malo walu te whaatau I whale o loa. Ai tele I alu e whailau whaatau I whale o loa e kaunga e malo wallet. Kusa le male alu e whaakau whangua Samoa. E ke alu ka penga mua ia e ki kiro le kua lau finance.
po fea ke al saungi ai malau kupe le e lo mafau kusa foi pele se kupe le il kupe lo mafau meaning langa fai lo homework la o fai o sa ilinga sa ilinga po fe me mau mai sala nga kupe le ia ole skepu mua nga ka ua kele ia longa lua a makalonga e alu loa e ke au ki kilo so le fale mafangua ia o fai ngofia nga su ele fale malfangua e fai lo shopping list pe ke mga o e ke se fangua kulunga maunga po se fangua e fia fai sau fakuanga po se fangua laka kaulanga e fia pio dai sau backpackers nisi po alawani pisi sa e mafofau iai ia o le shopping list a me taua ai o tele o tangata e tele fo inga le nga telefoni mai mana o loi whaatau e le tu uai fo ila uia au nanga e sosoni a lato encourage lato ia tu mawai pia le moi mitinga nga bai ko kele au moi miki ko kele au vaenga la wa red la wa alu le skipu nga le au genuine ai to tele fo e la e su e la ma fo fau iai ele Tauafiaga le leila mitinga e fai ai e te taulana ai oi ai a fapela le bo talu atu o lisi vaenga e pe tele na fai ma faafitau li Samoa i la uia mai tau fo ostangata na ola e Samoa fa ko akaru e se mai wota matua e tele a inga wa maua le me fo le faale ang or paperwork e tau faale ang o ngol tu inga malili nga fo le Lusila sauia o mai o mea ka ko mea o ma pai mala fai o ke pole le ase o le ase fautua nga le na tu inga fai nga wa masangia i ka ko Samoa ta wa ia ole vaenga le we tanu mai Asiata sa o la tu Samoa a mata le business fa tau fale e tele ala nai a inga na mana o te tango e fa tau e se la tau fanua po la tau fale ia ta pena paperwork for inga e tango saingi le agreement a mai le fa tu tuanga a mai a tole trust la o fa yesenga wenga if so ani mo la tau selling o la tau property so I do have paperwork o le paperwork le nga safeguard ai fo ila uia au nanga i le vama awai in a word of mouth e misa to tele o ainga lai tau e misa i meanga word of mouth agree le brother I like disagree my sister so ya o ele i fai fo ila unga venga i tau no titilo le pepa al fanua pe o ia pe mo i tangata ia o ninga al fanua ia signing mako agreements ia na walola ia sa la to fanua ia e a mata mai level a matanga nga se ia o te me so dai le fale pol fanua fo ia taua ia paperwork ia se ia la paperwork nga as a real estate ia avatu lo e faile legal side of things ia na pasilo la ia na i tato lo ia lo faia le fesu ia ingo le exchangements of ownership malo fautai o lo visiti tu sa o a Lusila e fai ngo fianga fa ka fari Samoa ma fango ila ngwa fai ngo fia ia ese mai fai ngo fia pe ai el tupe ai ale ai foi se tupe ma fo fai se long awale poloka ina lo savali luma your step to own your asset your land or your home in Samoa ale se tupe la e long se vanga se lunga e po malo se tanga te loto fa la ko cash ale tele o tato cash paia se ia nei le la tu cash vano yo tanga te ia o sa la tu fanu ni Lusila Australia po America la ko cash le fanua po fale Samoa o le ase tau fata i o tatu tala no ai i nei tangata wau ke loa aro ruana ngai proklameto te le fa pe mai siata sile kuia i le fatau fale la lele o le ase ata fata i o ni nai kuaka eka o ngai a fa eka i fanua awa fo ile se tau estimate fo ile le famon o le kuaka eka estimation price le iai a makamel fasul wafe e alwanga ilunga ile se lau limas ful wafe o le fasul wafe limas wafe le o i aleisa po sa le moauka ia po o afia malu lo maua lava ka kufangua ka ngofia nga ilunga le i areas nga o le se lau limas ful wafe le kwa ka eka le fangua le i Vaetolo ia siusenga ia mau fo fangua fitu sul wafe o i momoa so it's the estimation from tala tupe Samoa au ala uruas furua fe ile luru le ke feso le ase singo te mo e fa soka ia da fa ia te nau i so fanua i Samoa wala nge fe tula utala le nei a Lusila ma le tau sala ia pe ma tau nei mai savai o le upumoni
o le ua sauluma le talutolufou ma le soifuaga ua vaavai foi e pei e tau o mai ai apia e ngai au mai le whanau e whaaonga ia pia. E uia o la ua vatu le whaakorisi ua foi lele i salawhai. Ia o tātou tau te iloa pei e ngau mai ai au mai korisi o Samoa, a vele, whatu a onga whapena. Le winga lau lante tala, lona lua. E pei ona o pia, o poru, o le tō ainga o le malanga atu le lalolangi. E tele la o taimi foi ngai a Lusila o tu mantou nei fio e whasinga komanga ia pia. A koe kuri mai inga ie no nofo fo inu i tua ia pia. Oka se mamau. Kira lainga whasa sa oma moi le wafu. Ai o le mana onga o le loto. Ia maualangi ngai whangua whapena. Whaatoa matulanga whaiesinga wha. Ea tūlea mapu ia. E whako aha whakadele o risia soi oi. Tūlanga whapena. O se whautuanga e ono le lei. O le asau whautuanga mo ila tau oro o folifoli o atu e whaatauni whanua. Ia e me se foi o avanua foi le mpona whaatau e le fale ma le whanua. Ia tātou. Ia, whaftai Asiata o le whautuanga ia awane i whaapela wa e mana o le whaatau so whanua ma sau whale ia a mata loa a wale te whaatali a wale te e latu fo e facility bank e whai mai e kakaunga e laku ma se fast food wafe o ngusu wafe. A wale poloka i ngā la research alu lesi bank ia pe vili mai foi lo ainga nei Lusila po Australia po Amerika e vaku se fesoangi aku le deposit le process le fatawina lo fanua I encourage our people ia ole taua ia ke ufakau mai sainga mai ingia ia ole fisili le fisili doi sa ole fisili au mai le tangata ia te au so fisili ngia tuai lau so ngal tamai fatau fale ia waile ngata fo yo fataunga I'm fai fo na e sa ile se rent mo Samoa matulanga fa pena uma vatu tatu contact e te so tai mai lava o so ngata mai ia pule o le tatu property brokers ai o le fisili te fisili o tele ke se so ngai me o fa kaunga fa le Samoa e uma e a nga saingi o pe fi ule a inga su e fa kau fa yes o te loe le ise nantura ai o te mana o lava o te fisilanga o se whatou fale whatou tuaina o tele fo i fale tūlanga o tanga te tau o loa manisi involve le malo o mai ona e whatūlanga ina me whataunga fale o le hase whaukuanga i te au maia e pei fo i lele e alerta i ma wha i loa i tangata o mea i e kakaunga e loa i whakau fale moi ma wha maongi ia markangaka e uma e nga ele vai lau kupe fiu e sa vai pio fa molea usi whaftai Asiata wo aka wo FCL kongo mai lava le tele whawhita ulina e tele no o se whea i o tātou tangata e iaisi a inga nei Lusila koe kiki lava lafo wa kūlainga e All Pacific i se lafo le lusful wafi o ke le lope whaafeanga ngala koe loa unga vili mela ia singa i se advice ia whaamole le malo taso atunu ai tele i whaia se tūlanga whaapena ia e ao na you gotta know the person so tele ia lau whatau whale la aiti la e whai solo lako kama i real estate nga ai le o laisingia ia o isi fo ia sako kele ia malo la tunu sa wala au mai ia sa o se fea lava pe ko faa inga koe kiki a lafo lako kupe ele iwa ai le people fanua ele iwa ai fanua ia so ele ainga to tasi o loanga ngalusia la ko lus wafe ia wa le se me mafai ia bo aku wo so la vaenga fakau fale fatsaita ia e to tele ala to ia a mai silo matua i luma e tangi mai silo matua ma fato e se mai le ainga ngo aku askalia ia wale se me mafai wa lo fa lo matua ia fa manga lo sul wafi so it's a lot of money yeah but you know I'm just going off Asiata le fisili le but you know we understand o tātou le reside i fafo New Zealand i Samoa sorry o mātou nei e ia like there's a logo or some kind of a legal stamp I know o Samoa is a little bit delayed I wā ia tūlanga ngā. Is there like an official stamp or something e mauti noa
o sa o le lei o le licensed person lea. Is there anything like that i Samoa for the real estate agent? Because o lo popole fo inga. Because, you know, I've heard a lot of court cases a wai le whangua o wai, and from my experience, a lot of I kako whangua i Samoa, it is word of mouth. E o le kako ainga e onga. But when we go back, there's no paper trail. Yeah. You know, how do you identify then what is real and what isn't? Is there a legal, like a logo or a signed document from the government? So most of the owners own their lātou whanua telling o lātou whaatau trying to sell. So if I'm a buyer, o te alea whaila research be genuinely real estate le la ati o liai. So te lei whaatau wina fo se whanua po le whale. E tā ua ia o lo I loa o pepa o whanua pe moi o whanua lea, it's legally under that person's name. If you maha foi so e pe lai singe le whakauwhale. In whainga o le Ministry of Revenue e iai records o sole traders, a whapea o company, e te alusa ili o le MCO. Okay. So mai ri ala tinu. O la ki ula ke mo mai da uri ia. No fa tai mo fa mari no ngor vai nga le. O mana tu fisili le ngor pu moni. E fo ina yo tau ainga. Ama tu wa fa no e tu inga me fa pe. Ia le o mal temi le fa ia fa nga so rongo le telefo I o la tu fina nga. Ona o tu pe fia e sau fo mai ava kule ki pos. Up front kule me up front e uma nga o uma mane ka o le fa. Ai al fa no ai le ma se me uma no fu so e pe me ma ke le fongi. Ai ta ua mal fa tai fo I lo no ono le tatu taimi Lusila. Ryan, if you can bring up some of our properties, fa mole mole. E ai nei properties I tono Samoa ale mana ia le mo ko ngo mai lava I ia ale au ngo au te ma fa ona ia fa mani no ina. Le tatu vai tu tamale I silia tu le afa eka le free whole land ina I fungale. In fa na tau fa matala tala nai fanua ia me se fo yo ni vai ngai ta wa nga. O le property, freehold land property there, it's privately owned. Yeah, just for the information, or privately owned properties I mawhaina o Saolina, not customary land. Yeah. So o le property le ifunga lei, it's 1,414 square meters land, a square meters area. So e over like kike kwa mal kwa ka eka. So ngau tau sangsanga ifai le shape le nga, it's e pe ka rectangle ai malisi mea ngai ka me o ka wha. O le freehold land lea lai o I Fungalei Road. E le mamau ale le freehold land lea ma le mele sa iei le JT po. Asiata e ma singalu JT. O le e laka le Farmer Joe, laka Frankie Supermarket. So it's a commercial area. It's a really good investment in town. Asking price le iei wa 1.5 o pa ui lalo le tau. Yeah, it's a really good location. So if you want to build a motel, backpackers, or to own your own in town, so it's I'm very happy to help you to own that piece of land. So lisi commercial area le ai nei o I Sabalalo, o ai le umats wai le lisi o whanua I tua no pe o vai tele o lo te vai tu ola ve fau e so noa Lusila il kamale I Sabalalo mana ia foi il kamale kala ku be fisinga ka cafe o atu inga sina cafe fu ngale pole ase ia peta te ala tu ve fatu se mantu la le BluTV o fatu ia o nga o le ro ga songi Yeah, so it's on Fungalei Road. Fungalei Road. Mana ia Sabalalo. Sabalalo. That's Fungalei Road. To a tonu mai ale McDonald's building lale lang pa. So sa mai ngal flea market ki alunga o le JT. Tamale le la tala tele fo fa fisi. Le tamale le Sabalalo le o tatu vai to lunga. Lo ki ko vai ko por pamu esko ko le fo lo ko vai ko yo. Yeah. La keisi anga I pamunga o le whanua kwa ka eka lewa mamale maima whaambam whaatoa mai. E lau whaatau il malo ACC building. Le mela le whaatau nei e au teimi nei ia o le kwa ka eka foi. So hopefully I'm pretty sure it's not avin malo. So le o ka mua ma tu le o ke fo I te le tinu le whaatau tu ma le la fasipito mo le malo. Ia walo no winga a faila fisi official malo ai la tu se si fasang kama I papu
Ia on noise control la me ko ai o le vana la a vi fotu. Yeah, it's a really good industrial area, commercial area. So we build aingi developments and malo. Yeah, a build I for my officer. Maua ya se officer o BluTV. Maua o ka sila nai o vanga la pe no ma mo tatou. Ma nai ai me se foi ni so tatou e ile fanua le Vaetele. Ryan, if you can bring that up family mole level. O le lava tu ni ata fa tai ai me se foi o le tele o le unanga. Ia me se ka ko kana ko Vaetele mana ia pitulu. Yes. O Vaetele ngai ile tai misa o afati ai o Samoa. Pisi la vainga le fa o lo ti solo e kam fai study po fe lo vai ia wa ma tau ia tau ese mo ma sange lo vai e di manengo ke ko ke al vai o ma sange ia o I Vaetele lo loa si usenga ia ma sino e la tatuina e tau le ese vai ia so o le fanua len fa tau nei wa tau lia I le se lau luas Bluwave le fanua le wei nei it's bending o si ainga le fata wala ainga kako ainga loko si o Samoa ngapa u e lo kaunga se lau luas fulu so e open ala avela o avango ainga kakanga kale kam fai o Samoa so e fai o mai loa ia le lona si ainga le ia mo fainga back line up mai si kako ainga wa vakuli kau ngo fianga lo wa loi ia le original price a mata mai lunga se lau mo Bluwave ia wa mama lalo pa u ia wa e fai fitutu na ila valtau e create owner it's not about money, it's not about commission, but it's if it happens in the right time wa man na ola nga let go na price ia lo ma nei ma ia ono le tanto taimi la foto le vanole nei Lusila ole ale umile fa opea nei Lusila ia fe fo ito malanga I Samoa wa le tautu o lo fai nei ma mai se fautuanga muli ia ma se so ninga liko kelo la fa ka fale o pokala mele na tangata fa tau fale are maka me te mire te no uma nei a makanga sa ili mai e murianga kele le vaenga ia ini ola tau fale fa tau me se fo oni fale rent ma fanua mo Samoa ia faftai ia I would like to encourage our families, our Samoan families, our people that want to buy their home in Samoa, buy a land. Ia awale tu uale wala mai, maua tu lava le sosoani, ma le advice le mo oe. Ia o, whatever you need in property-wise, so I'm more than happy to help you. Start from rental to own your own property. So maua lava no e sosoani atu ai lau journey to own your own property. Yeah, malo fa Taupea. Any? No, I really enjoyed it because lau o titilo I tau awali le fale. E pe si. Fale Samoa. Pe silinga whakau le fale Samoa o whakau I ngai, but whetai lava ia Lusila for le advice awai le property one day, I think maybe next year. Tau se fale mo fala ma tamaiti Samoa. Mo li fa malo ma ka Vaetele a Lusila o se avanoa le au maua. O le nganga foi le male ano fale o le nei poruka lame. Ina ia maua le avanoa tau te awhifio mai e whaasoa. Ia ma wha maala malama I luta tau watunu. Ta sile nei o sosia ma le to mai tau no la tau sile fia. Wa leupu moni, la ufo I balangatu. Le o Samoa le ose e ia le meleka o le susu ma le meli le la le na tele ne tatou ala langa ia tunu nei. O le o vai akua se e Samoa. Milionga le pro keki le kausanga. O atu ma ainga wa leva na whapututu pe kai Morkoviki. Le se mezilio na e fai me alofa I lo ainga ma fai se suinga mo Samoa. Tau se whanua. Ma ka me kol suru whasuru wa whili mas furu. Pa wā leo le sua whai te mo mia loa. Tui whuru wali tātou Realty broker whamole mole and tātou contact number please Ryan. This is the number to call. Vala au le tau sala po le tua fine fo ia Lusila Tauafiafi-Iutoi. Ia ile numero le na mo Samoa ia pe avile tu fafo faunga le o no varu lima. Fitu lua lima o iva ono lima. Fitu lua lima o iva ono lima. Ia pe te email e le tātou tuatusi le nei lalo le property broker and realty realty@gmail.com. Le naua tuatu lunga le tātou screen. Ia I uma e fu ia e koe whale lave mai la uke le fongi mo koe sue mai. Ia ai sisi mai ngata fia sauno ia Lusila. Te whaopopo te lawa I tātou contact ia lo ia wha numera Lusila. Ia. Le
o lua tasi 0210-820-5466. Ia, wai whainga vili mai Australia. Ia, ale ngata whainga me whainga maua ia ulunga le Facebook. Add mai le tatou Facebook le Property Brokers and Realty Samoa. Ia, vili mai le Messenger. Everybody, we can do meetings. Ele tantono fo tanga ele property brokers e kango video call mai pe e tisio sa mai. A video le kai mi ka kau. Mo fo te fia video call le level po na te lo le vale fia. Ai fa malo fa te tele fa te lo wa no fa mo le tole unanga. Me se fo yo se te me to te li sa mo fa wo wino le tu mo le unanga. Ya ilanga le yo le tu fa te fo le tatu te mi le tatu no ale ngata yi. E kauria lona se fale o fale e tatou fasala o luma ia me se o kai funga lim savalalo tau nai toi fai lo mai ai si tatou celebrate lunga le tatou por kalame ai mo le tai mila tatou tu mano longa foi mai fa o tatou por kalame. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Property Brokers and Realty Samoa are here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling your home for the first time or selling to relocate, to upsize or downsize, you have come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you want to get in contact with our team, please contact Lusila Tauafiafi on 685-725-0965 or email us on propertybrokerandrealty@gmail.com. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa. Whawhetai le awhio mai. We'll see you again and God bless. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i a te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai.
tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalavlave, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le Manurewa. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i Sago Feagaiga. Can you be my wife? Taimi o le wantile o se folo bero te wate nei le i tū la e ono le tautua ma le unanga whaawau walau BluTV le nei vanga o le fiafi o te fia e whailo atu le ua maua le ma whaatasinga ma se tasi o tamali o tua whawhine o alo le anturu. Sa whia ngai nei ma le whainga palota le pisa o i mantou i au kilani nei. E le ngata o le sa ilinga o se aveo se pule nu mai o le mantou super city o au kilani ia o le sa ilinga o i lantou fo i le ilunga o le tātou councillors matulanga ai mai se fo o i lantou e taita ia tātou lau a fono whaabitonu ia le tofine ia Sago Feagaiga. E le fou ia le tamali il nei po tofine ia sango i lunga o le tātou BluTV te loa a watele taimi o tātālongo ma se fau awa le la tau au e mai se a tātou le papa au i Manurewa e le tātou pitonu i Manurewa o le ua uma le paloka e le koe mwhainga e koe paloka ai e iei li tala mali e iei fo i ma le tala e mo o mia i lou te talo ma le tātou te talo ma le tātou whaatua e ui o lea so whaasaka mua e whaat whilo ai ma o whalofa whaatalo whasango good to see you again. Good to see you too. Whaaftai lava mo le nei awa noa lau sunga asiata ia leo se awa noa ma o ngōwhia ai talia lava ma le whaaftai le alofa mai whaaftai lava le langolango mai a wafoi i le tau mawhainga o le nei au na whaatauwa i le ngata i lea foi o le mato au atoa iu i lava i le o whaatasia mai le sunga ia keiro asiata le nei foi taimi ia ai moli mai foi alofa anga i le tau au nanga mai se foi o le BluTV. Ma lo whaafitai, well, it wasn't the outcome for the leipa. Mo tātou i lātou e lango sua i le leipa, ma le nau ta inga sai ai. Ina ia sao whangani alo ma tama whanau Samoa Pasifika mātu motu ese. I le lau a whono po le whola lea, le lātou te whaatau taia mai le tele o swinga. I to tonu ai o le pitonu o Manurewa. Ai ui o lea, mo se update mo le to tele o tātou le lungo le prokalame. Mai alo matama whanau o le tātou a atunu o Samoa, miso i lātou whaamalo le lipa, lea sa tau vaina malu i le leno fua lea. O le e to avalu i lātou i lunga. Ai o le tofine ia sango, o ia lai le leading, o ia lai lo nei vai. I le tūlanga la lea, i le tolu se fulu ma le 5 palota, tolu su ma le 1 palota. Ai o le taimile nei, e le i official lava. Le faita wina o tūlanga lea, o sao lea... Sao le lava. Sao le lava lo sanranga whaftai o tusa le vai asol nei, e faita wina o mai, pāloka o e ta ua o special votes o lātou ia, na lātou sui to tono o whale ia ta ua service centres. Ma whai le leile mele ta o le special votes. Vai asol nei e faita o mai le ia le committee lea o le pāloka, o pāloka o maanga, e official la le aswhaleile. Le aswhaleile, lono winga. O le iaile vai aso antoa, lono winga la, o le taimire nei, na o le tātou tau whi te talo, ma le te talo o Samu. Ina ia o pālota po special voters, man tua whi tātou, o tau maasani i whainga pālota. O le ua uma le lautele, a iaila tātou pālota whapitoa. O le ala i whai kaua, whako a le whanga solo, whato a mai a ona whai tawina i le aso wharaile, ma wha maoti mai ai mana tua mai oi. Koe koru se fulu a ma le 5 palota you need it, o tolu so maleono, to win, le no foa le ina ia sao i tonu a veo se tasi se e le local boards. O le ilau ta penanga mai, ai mai seo sautilo tilo, what have you learned now i le whainga o le nei whainga palota ma le stress me umasawhia ngai? Ia, i lau sunga asiata me se fo i le tatu atunu upele o Samoa lo mai moa ma whaalongolongo mai le nei taimi. O le mea siliana
tā ua o whamanatuina mai fo ia tiau o le whaafitai. O le whaafitai le alofa ma le anga le o le ali. O le awa tau nuu le wha moe. Ia le ngata foi lea. O le whaafitai talo sanga a inga o wō. Mai sani ai mai se foi nisi o tangata foi fo ua whelua I mai le amatanga o le nei wha moe whepuari. Ngata mai le nei tūla. Ia o talo sanga mai sunga whaafeangainga. O ekalesia mai se foi maku ekalesia mea strong o e whakasa wai Mouthi Manurewa. Ia whaafitai ono o te talo ma talo sanga leo o mai le nei taimi. Ia e langona le alofa. Ai mai se foi le nei foi au na whatauwa. Ia o tamu whai a le mea wangata e le tamu whai. Ia o le lava le foi le maa losi o atu foi nisi tu. Ia ai momoli atu ale anga whaafitai ona le nei tu lama. O ka o mi kele le kamawhainga mai o fia. O valungi masinga. O valungi masinga. Ai koe anga ngai aso. O ngai loko ngwala ia po le ali unga pe ki alo so isi singa luenga pe. Talofa. Awete atu matangi au te loa. Pe ana wha tule tala. A whaia o le taimi ale tu wau filifilia o le taimi lea. Ia e tau fo ia na te tapena ina fo ile au ala mawhai ai. Ona e sauwhanga I tūlanga o whalanga mai se o vaenga e whai ai whai unga. Te tonu lava Manurewa. O le asau mai tau le nei whai ngā pālota. Maua lalo tele pasene mawhai numero I la tau sa pālota. Sao. Ai mai se foi te tonu Manurewa whai ngā e tele no mai. O le ale vaenga wa tau le o itanga te pālota. A wha kusa I mā kopi kong ungi o Manurewa. E tolos full fitu Pasifika e no nofo I Manurewa. A wha kusa la I le presenge to o fia tangata na pālota I Manurewa. Na le lua se fulu valu pesene. Ia, e le facilitele o longo winga, le ko kele o le au Pasifika, le ngata o Pasifika o tātou fo e tangata I o Samoa, e le o pālota. A le facility pe ai sea, po le ale le mea ua le mawhai o na pālota I tātou. E le o whapea e le o se mea whainga tāle te tala ina fo o loke o kusi. Ia, ma le so inga fo o swafa ma ingoa o tātou fo e atunu. Ai, o le tusa o aluku I whaikoa. Whai mai le tō tele, o uma o ngā le tala ina o la tō swafa. Ai le o maua pe pālota, o le I le pāloka ngi. Ngi kausanga. Ia e whainka, o longo winga e alufo nga a inga e vili le o valu silau. Ko e lafo mai le ia pepa. Ai o isi ko kele fo o a inga. E le o maua pa la tū pepa. Le a o mai le taimi nei. Le a whai tari. O le whawhitau li lalo no winga e play e fo le pāta le system. O le vaenga le no tau whafsile tua I sango I sau whaitau fo le masau mai tau. Whamata o mesiar mele o luko e place lau pālotanga I countdown mana. Whamata o le o te tauna tātou o le tūlanga o sui wha teknolosi po le online ma tūlanga whapena. Yo se fesiri e sere tā o le fesiri nāpi. Awa a maka le Bluwave fluongo le tala noa ina o le meanga le online. E sa a tui fo isi fai toa e fai mai telo tangata. E te tauna sui le system. Sui e lunga ke fongi e whaingo fia e mo tātou uma. Ia e o le fisiri tele. Ia ele o tātou o nganga le tama whainga. Ngā e o la e tala noa ina la e le komiti le o le whainga o pāloka. Ia ma le council, ma le mālo. Le mālo la e te tauna whaasuinga le meanga. Ia au le popole ngai ei foi le pole aso lua e le aso le watea na mato fai me fa tasi foi ma le sunga ia fa na talo fai foi in singa tali le tato atunu wale o foi lona fa moi ia ai ngatanga o ngai lo ai foi tato le sunga oka le kele o le va o lea ua kingi mas tātou fo I tau mawhainga ia whanana ia. Aloha whakua ia I le sunga whanana ai meise ki ona whale tuaofia ia manai o na alo Capriela ma Asalemo. A whapea o leo te manatu ta ita ia lopi tunu o Manurewa.
ka fe le tele o le whanoa i a wāwho i lona tau mawhainga e le na o Manurewa ia o Manurewa maangile o le au kilami antoa o le ala na e se taimi tā me i teisi mai langa leua e sauno ina le tau mawhainga a le whionga ia whana na e ui e le i taulau o le whamui moi tūlanga wa iai le whainga palo ta e ina i vaenga na utilutilo au iai o nei lapi vaenga foi lele na e mo o mi ai le improvement i le tūlanga i lana tau mawhainga e me se fo whaatāpenanga ai toi foi mea lau tala i le utau i tau mawhainga o tau au kilo ia Manurewa o le tu mai le leipa in terms o le paloka kele ia o le paloka le malo al malo o le tu mai le tu sui ale leipa a o le makua whainga kanga sao e o se tasi pe lava tu lo va tu fonga sa le ai masesi sao e tau mawhai ia a manuia nei a longo pe a ui manulo fa moi le aso for really lono winga o e fo ia lenga ta o le fa mawina i o le urua i vaenga le leipa le asa whangai tu tonu moni tausanga se tele lava i le local boards ai o le vaenga le no tuli mata i lau whaafisili le whamanta o le timing fo i lenga whai ele whainga palo tale o iei nei o le kaimi piko i pisi angi o le Pasifika aso sao ka maiki le le winga la utala e sao le o tātou ia e le whainga mai kau ke mawhau wha Samoa e la tau le fsaswani mai i whingangalo na o se for kaimi o whainga palo ka sakaunga ko se kaimi lai matua e le o vivesi o vai kako a whaia ke le ngalonga e whaataua se vaenga e mo o mio le whale le aso e whapengale ngalo me i le pisi whamatei le toi tau tilo ai ave se mai marvaiaso ka penganga o le White Sundays it's one of the biggest preparation week sao ia Samoa ma le Pasifika pe ka waka mai e foi papa e ia mala ko timinga e lo pole me ko wanga le ko ai palo o mai to tatu o Samoa ele o ka ko ka last minute to be honest o tanto o ka ngaka fako asa puko ko ka muri ai mana tuare taimi le close le fainga palo tale nei o le close le taimi o le White Sunday yeah o le winga la na le tate vai tu tele le ko mengi mai o tau Manurewa e le pa loka o nga mo fainga ruanga kuri fa ka ngor nga kai ya male o nga me o me mo loka me sao le ai a kilo e ai la cosa e a mai li poki a mai li poki mo mako ia candidates ia ai le ngaka o li poki lai lunga le website o le council so se ama fainga kilo anga ye a li poki lai e kala i mai ye pe ko fia kangaka o paloka i le aso o le asko nga ila le asko nga ila le aso valu o kitsopa o mai le paloka o le aso nga o ka le kele o kangaka nga paloka ai ko kele ya le skonga ko kele ale askonga o le asonga nga piko siri anga ko kele ai paloka ele nga kai Manurewa a o piko o kilanga o le pinela na o ele se fa kaila o le ir fa mongi anga o tala asanga ele se la tala ai mangua skonga inga ai sa lo komit ben tu ifo o le tele o taimi e tau mo fai foi le tau te pi fea mai le tiro mai isi foi pito e maybe foi o to tele o mai ona le skala matulanga sa unge paloka ai ono ngalo e le ska ka uma engo bo ko fiolai le lo boka pungi paloka ka ke ia lo palota ono le tele le vainga na pisi matulanga fa manta wale te tau ona si itia le tulanga o fale palota a fa pene la le faile online wala ngota o Manurewa mai si vainga no mato i mangili o le countdown le singa faonga ma le library na le lua na vaenga ma na ia fina ngalo le sito tele pe a me se vera in terms of fainga ruanga ke kele fo ngai pe tau availa pola singa puf ngale ina tu wa ina io o e ma na ia fo iso back and say wa me o ye tangata ma fa tu wa fo ia matua tele ile le aso fina ngalo e kele lava manga ko o mai fo ingi ke au na wo o mal paloka a wa fo ile kama fainga ia ye se swinga le mo le paloka fo le lua filo fo lima ai sa o le ko ke le fo nga ko fa mai ai ape ai se pusa i fa fo o papu wa ko le ka vale ia ku a nga se awala fonga le fa ngo fiele ngaka mo ka ko lava ia ai mo kaka uma ai pisi le life yes pisi ke le life e ui e fai me a maka le aso
kusa ngā amaka le aso sfulu o sete ma whaangaka le aso walu o ki topa kolu vai aso ai e vāve kere le alu kei mana ia io e tā ua io le vaenga le mana tua a ngalo io e reu whasa moa a salauta tonu tai o le winga o le nantala a ua le alu fo i wa sasi mai resi mea ai lo por koe kai meanga ke a whel paum ke si e ukuro ka vale and then you just realize we ko fio lai pe papa lo ka ye le fai ia na tu ua ala ia le ile na tu langa ma fa pena sa o le ia langa sa langonga fo le whanu wanga a wa folo mai ni ka sanga io le la ia le fa puponga le la ia le si a wala ma fainga mo moli a kwai lo pe papa loka o le a fa nga le supermarket le o le countdown ia e ui lavo bo langonga le fifia ai mo ka ika fo ia ia mangisi fo suira mako vaenga o Manurewa no mako kalangoinga o ele ko kele au Pasifika e o whakau i countdown ia Asia ia ngo countdown o le supermarket piko siri anga kaunga kau fio lolo but back and save if you know mama can save my new road ia a whakusla i Manurewa kusa e kasi le countdown kasi le new road kasi le back and save ia ko kira ka ngaka e o i New York o back and save e sa hala pe foringa mai tau e ile catchy to me o mai tau fai nei le fainga fainga ka e ka ko ia e o lea there's hope o lea lupe le la fo le manga e pe o upu o le ale o tala tele i tua le ta fa tala noanga a te lor ka ko e fa karangoanga lona lua le vai aso lea o le e sau i e fa fkai le ko o le wa e sau fanga ko kongo le loko po to le manuia le tapu i ngā Samoa ai na sina u fa fisilia to ai mata upu le sunga le fionga ya efeso ya fanana ko kiki ya lima se fulu le va fo le o le te le o le va na sili ia Wayne Brown ia ma le fionga ya fanana o ani vaenga na e tau sila o e you know it can't be improved it campaign le na fai nei le afionga ya fanana ia e langonga fo e ale loko fangonga wal kam fainga o ka nga ma losi ke le campaign o le afionga ya fanana ia ai le ia o ye le vai ons fluafi pitam ka ons fluafi pa loka silia kwai Wayne Brown ya fanana ia o le fisiri ke le ia te longa fisiri le kasi nga e paluka because o e ala e o nga ale kali o e lava i penga e paluka i malisi fisiri penga e paluka i a fionga ia whanana kusa nga e paluka foi e penga sa orga nga e paluka pena can we ever break all of fisiri le te mana o so finangalo pala so finangalo lo te what's your opinion on this? Can a Pasifika one day, is it impossible to climb that mountain? Oh, absolutely. Absolutely. Yeah, a kako loko kasi, wha kasi uma ilikingi. O le wha moe, o le hope ngā mga o ye, le a fionga whanana, ia iai se suinga, ia iai se sui Pasifika. Wai ngā kui ki kia mawa. E aloa wa ai mai uma fo inisi o alo mawhanga. O kalikele o le maalusi. O whanana a wafo i le kanonga campaign. O maasinga o vai aso mai kula. Ai le ngakare ngā. Ia loa kiro mai umaka ngaka mawhapea. A mawhai e feso. E mawhai fo i e isi. O le winga lau tala sa no wata whaasoai. Manatu fo tasile vaenga o mana o te whaasoai runga lau proklame. Awa a fua i le pasene o tangata Samoa i totonu o Aukilani. E mawhai ai langa ko pitinga ngu mela ia. Pe a fua wha le mawhau and if every Pasifika or Samoan were to vote for i le fionga ia whanana. Ai o le mawhua angana leo no o whafisili. Ona e eisi manu lauti, e eisi vaenga o lana tau mawhainga lena ave. Ina ia mawhai ai ona pālota tangata whiriwhiringa ia because of some of these points. Lena tau mawhai whelele ina ia suia mo pe atu lai mai. E iei la le vaenga na utilitiro, o ilo ula ia whaale tangata. Na o la e self o kilani, ma le saunga i tonu o le la asawari le lua se furu tausanga o tonu o Lusila. Vaenga leo le free transportations.
O nei so fina ngalo sang. Ta fa so el ta vai ngale fa umoro ka fa so. Is it was it strong enough, one of a strong enough point to gain votes? I miss ya Pacifica Samoa. Considering o wingo o fatu o tala fa lo tele. A over ai au ki train ma au ki pas. Sia o vai in Pacifica. O ka ko if you fear drive ke ka vale. O tangata ye ke le ngofi ngo vai ko mo lungo o public transportation o Asia. O ingikia ba tu fo ya mana iparangi man tu tele mentality fo le o palangi se fel pensingi ai alu le public transportation. A o ka ko Samoa. Ini por ale fa mai ma city mga vai maka kala la tu ta mali le winga o ngaya fu ai lo ma fa manta sa te tauna ye nisi me ese mai ongo avea fu ile ma fa pea okay Pacifica uma ole what do you think e kele ala fia fa soa a wano ofisi ya langa ngaka I Manurewa lo tawilo ya fionga ya fanana oka ilo le ilo pe fingi vai asonga ia ngofo ma plan ma strategize ma po pe ko fia fo ilonga campaign team a wa fo le policy le but a fa kusa oka ika ai si me o ki manga o ki fa soai o ki kalongo sio kinga ma o ki kalongo fo ila fanga ai o ki mangkua le ke minga ngo fa longa kamafainga le ia a sao mai a manguia free umale le ki pasi ma le ki train a fa kusa la fo nga le ko kele o kako fo ya lo mafanga o la ya o nga ngaka e foi lá le si foi lá kamale e po so longa train o longa kali mai kia fa mai pe a sao fa nana that's nice e se fe lo fast food fiku kala al fa so e ke lo le kaunka fa ku ka ke le lava ole ke le on aseling ai le ngako faninga e ko ke foi aka ku kanga e le ngako le ole a onga le city ai fainga ringa isi foi pico mo Ellerslie or Penrose polea au singa foi seling se fe mai ai se fe mai nga ole kam fainga nga awa foi le afionga ya fa nana ai kalosia le alo fa maleang le ali ia foi sisi foi Pacifica e kula mai e ko kele anga ngo ka ku kanga ka lo ngofo ingi o akilangi wa le vanga ka nga yesisi e kula ingi avea makai le ngaka mo e ka ko a se kanga ka e mam lama pakingo lava ile fainga kamare ile faingo fiefo ele soifuanga mo aka ko lava ka ko le ausam malo faafetai bolo finagalo ono le tatai mi sango moli lau faamalo ma lau faafetai tele mana toga pulesa tele lo mafaufau you need a good state of mind i lenei taimi te lofa toʻa lo mafaufau ma lau tulivae ma lau agapogi ia ina ua mae a uma le asofarai le tau whainga fo ile lo fitauga whaaiu ia o le tatou whainga palo tae mai se lava le nofoa I Manurewa e ui o te leo nofo I Manurewa ai o te langona lo lo falenga o le uruai a aile nei na o nofo ina o sau ni Lusila ia Glendon ia se furu lua tau sanga nofo Glendon ia o vai le lava to manto mo mai nei mangele ia ai pe e la warunga rewa hati le ile lotu ia ai ui foi o le te talo foi all the best talo foi mo o ele tu fine ia me se foi ia o ia le suli o tu ma va vele u fa Samoa fa pena ale a to uma mai le to ova ia ai tauina ia fai tau ne ai o e to tonu le lau wa fono ia o ia fai masui o le to tele ila to sa to sinio ila lo le to fa maru ia ile fai nga palo ta fo yo le nei ia to sanga di sai lingo tan to ta yo lo ko po mo tu langa fa pena ia ai yo final word ti luar ta por kalame ai ta tele yo to fa mai al ta fa tal no nga fa mo final words la songa siata o fa ftai my final words mo moli atuale fa ftai Faftai lava la tunu pele o Samoa o ai o mau fo ile nei avanoa e toi tamo e awale nei paloka
o ai fo ia u o mau fo ile ne ava noa ma te sanga e fo I male fiong ia asiata le tula ia ole fa tai lava malita ele o loto ia e pa ia tuai I ainga e nese ole ne aso na mau ai fo I longo mai fo I nisi o ainga mai Samoa ia ele ngata ngā o isi fo I wo mai masangi na matofiola mai whaatasila loa in Vakago. A loa no fo isi pitu no o laulangi e o fo I Vietnam. Yeah, really, really grateful. Yeah, whaatai te le lava I talosia ia, pole le alofo le ali, yeah, po le ale tauno unga e o le asfalele. Yeah, pe sao, pe le sao, e le ngata I le taumawhainga o le ne au auna. Yeah, o te te tamawhai a po whemea ngata e lo tamawhai. Ia e alofa mai ale ali I ma whai mai le maalosi. Whai mai le maalosi a wafo le tamawhai ngā mo sisi fwoi taimi. Ai whaafitai te le lava mo le ne awa noa. Le tau au nana au nganga o Tautai ae. Ia ai mai se fwoi le sunga ia Martin. Ia manisi fwoi le au whainga luanga. Tatu te leo whaatasi le nei taimi. Palo whaafitai jele, mori fo ilang fa malo sango e tu sai male tau sirionga sa fianga iai pe no fai atu o le ai tatia ia o Yehova a wa fo ile tūlanga o le tali mai o le whamanuianga ia e tu sai fo o le tau sirionga sa iai pe o la te tala e fai atu a fai o rau taimile nei e fai fo ile tu ole awala o le a fo ile tūlanga o le ai ia e le uma ile whamoemoenga you know o le tangata fo I te loa nai tala volu soifua te le fo inisi an tapenanga me se fo fuanga mo le soifuanga le anga iluma ia au te loa ui le sofreile ia e fuli fova o malai fuli aluva o manu tu langa fo lo tau ma fainga famuli le tol tol tali watu le vanga le fiafi ia fa tai fo mo le tarisa paio le nei ava no e te fio mai e faise tantala me se fo lo fonga le manu lo telo le tinu I lo fa tai ia langa sa to no no ile tunu e tau fo no to e fa afta ile tunu ia la tatu atu le fa salong fa business a foi mai fa tatu fa so mai e tatu proclam a fa te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu mo to le Pacific e pe yo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia te maisi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei. E maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lele ia leo le pama. Le ngata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea fo I la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le Manurewa. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa.
Taimona wa tele o joy lua se fulu miru tore talo le tula e ono ia ele to tomla unanga lau BluTV le vango le fiafile o mai ata to fa ternonga sa fenga yai pe o le to sala ya Lusila me se fo le to fine ia sango ia awa fo ile la to tapelanga o le lo loma bea ia le fai unga autu ma le fai unga lo ia ole e whainga balota le na fato ama vai atu nei tanto local boards ai mai se na ole torus frulima lava palota le va mai ia le tausala ia sango ia ma le tangata le lo na valu ma le tua valu no foa ia no winga la ai se fisu inga le sufraile ole a sau fanga ia ma maua le va no fo le to fine ia ole atu awalo ko port mo le vainga I mangele fatalo fantu se uso ia na loma ia malanga mai Samoa malo la vala to dia o e li mo kwa va ve o finga le vana ine e malanga Samoa po e mai waka mai singa Samoa ale fu e toi fo mai ia fa tai mo ko Samoa me se fo io le o so finga malanga ia me se fo io le tapo inga ma se utina ma tu langa finga malanga lino fa so to lo fa tai ma to mai nga fo ilo ki sombe malai lui lilo ma to ma tanga se uso e risco no to ma uto u malava niko lalo fau mo le tolo fa ngol programe mo ele uso ma to tonga tasi ese me se fo ila o malai o se uso ya vaili malai manu vaili le va ngol fiafi Matthew pito va ma to fo ma tanga fa tai ma to mai ele sala me se va se uso ia MPT se kake kaulero se pole le fale on ore so fole se ai por feu e tu ai nga ya na tisi le fia o le te fa malo to le vanga la fia fe se por feu nga mule tele la pana ma le to vaenga ems gout fa taile ma to bai le vanga la fia fi me se la shana ma le to ma futanga George fetu fa pe foi ia ntala so ula ia mai se uso ia astasi leu por tele nga ya sengi ya male ai nga le mafuta mai otara fu ale fono be se la fantasy te fando mautu uma ma lo mafuta mai ma lo fa to painga o te fia fa so antu e au tatu ya mai se la le tati ya le lo ko pot ala tatu fa so e si vai nga o te fia mana e fa so antu aftai le e se o so le mafuta mai ia ele nei vanga ola fia filena o kau fa lu fisa se mala uta unga ilo suafa ia ana tisi fia fa taitele lava mai se fo maftanga le nei vanga ola fia fi mana ia fo ilo fina ngalo tele fo ilo fina ngalo ina umai ia fa lo tele fo il fa so mi so fa tal nonga masi to fina fo ile to amai an tu le tanto fa tal nonga ai se fa sina uta mai tala le tu sai o vaenga na mai tawina mai le unga ole fainga balota lea sa fianga yai masitasi o esu e ina ile pulenu o ke lor fa sa mo le nga o le meia se pulenu o le mato wa pitonu tele au kilani mana tua sau la lo local board arua tu lunga I councillors e ya congratulations ya sunga ya utanga vaya pe afi sa o tau fai tau tu tara tu na fino vai toi utanga vaya a Bluwave lea o to tu lai mai mo otara ma papitoi ya congratulations for I le to fine ya lotu io ai mai se foi la o Filipina lea wa pale mai I le councillors mo manukau ya congratulations for fa malo tu le sunga ya papali I le flofpeo o maku kamala ya mangele o to ia mare o mangele ia sweep fa solo a ko lava ia le au Samoa ma le au Pacifica me se lava ila to lo se e le leipa ia ma so se tama fana u ma lava le tanto tunu o le mau to suafa mo to tamali anga mo to fa sino manga fa malo ma fa fita ia tu e tu sa yo le ngabantia ma le to loto ia le fangalo ina foi lansi o so ia Kevin Melamu le sa tau mafai mai na le no foi na Franklin ia o te loa po la ele maruia le tau mafai ia ai le fai na le also Josephine Bartley fa malo fa talo fa toi filia fo ia nai monga ki ai o le vaenga no mana ai fa so atu ai le tulanga le tau mafai nga le o le sailinga o le meia e te tonu au kilani le sa fenga ye o le upomoni lava sa matua lau lunga lava ia se fa moenga e manuia tau mo fainga foi ale fionga ia fa nana
Efeso Collins, i le luina, o le nofoa le mana tua le ua mai ai le taimi fo i o le sunga ya Fiokof, o le fo isa ya Lynn Brown, ya Fiokof, le lantau sa ili nei po isi si o le apale mai ai. Mana tua wa umana whaatala noa tuilunga o le tātou BluTV. I lātou malava ia na sauni e lui le nofoa, including Wayne Brown. Le sa whaatala noa fo ilunga le tātou tautai e le tausala ia Hannah Smith. Ia e me se fo e lantou ma whapehe ma le fionga ia whaanana Efeso. O le fesili e tūla i mairo o mai fau. Whaamata na lava tā penanga. O le fesili nga e lo ma fau. Whaamata na lava le tā penanga a le fionga i le whaanana. Ia wa awhai o ke kalangoa i le vaenga lea. Ia lea ngor kamakausi a siaka. Mare tua fo i o le whaanana. O lea lo lilo mai iava o tamo le moonga. Ia. E tala whiaunga ai la le whaifo se whaasoa i le neimanga o le fiafi. Ai whaalau tele la le tātou whaasoa i tūlanga. Whaamata na lava le taimi na tā pena ai. O fisili au te mana e fisili ngia i le tātou. Wa o lewa umangi. Le ena sau noa sango ngai. Ongo se fulu le vā i pāloko. Oka se te leo le vā. O pālota sa maua fo i e lea tamari i o lea turu. O le fisili sa lava le taimi na tā pena ilo na wha moe. O le fisili ronga lua. Whaamata na sao lea la vaa i oe. Na sao lea la vaa ma le tūlanga fo i lele na whaoso mai aile longa sa fo lau. O fisili anga o ke fisili e li taimi nene. Wa ele fusi ao ngai toi tau nananti ai ma tau fiufia manu ngase ia ni tūlanga o tau fina ngalo ia maso uwai vainga, mase manantu. Langa ole ua umar whenga baloka ua le kaula ua le wha moe sa whaatiri foe ai molea ai me se foi sa wha anō manua i le langi. Ngā lava le taimi na tā benai. Na sa o fo i le ala vaa lea sa wha aoso mai e ilonga sa fo lau. Matangata ia na mua awina maina. Lona tōru. E a ngoa ma malolosi i ana policies ma suinga ia ma manu lauti. Lea na wha alau i loa mai. Wha maka e a ngoa. E ono a mua ai malala o ai le liu o lona sa. O fesilia kaunga fesilingia. Ola utua lalo. Mala utala le fia fasoa. Inga ua usau ni usila. Nga usau u whalongo le melea. E ke ngu ile e kalesia. E te nuu ile e kalesia. Olo ngu lea. Ole winga la utala. Tonu fo e whaatupu manantu. Ia te outou i e whaafafonga mai. Ma whaoli oli tau te luina no foa nei ma tūlanga lau walunga nei a veo ni taitai o tātou communities. Lea ngai tā ua e lelei. Wa leva ma mawai aso le tātou tau mawhaisi o langa polonga sei ai. Lea la ua tātou se ei ma au malie o le winga o lautala. Whaamata na lava le tūlanga fo ile le te saua i a tātou Samoa. E ke asia i le community Samoa. Whaamata e lava le taimi e te saua i e te mio ma kou mingo ma kou whengale ngale a i whaatasi ma tangata Samoa. Ina ia i loa ai oe. Ona whailea ma vaenga fo ile le ma whai ona lauarunga. Pe na pauale taimi e i loa ai oe na o mea fo ile le e o ai au mawalurunga. Pe nga pauare kai mi fo ile le te iloa mai. O le whalau tele le tātou whaasoa i le whapeo whai atu. Ai au ngā le sona ua maua mai le tau mawhai ngā le whio ngai whanana. E whaatili ai fo e mo lesi tangata le e whaolioli mo sesi. Whamaka ngā e vai le lau whau malu matūlanga lau walunga o to mai matūlanga. Whai akulo makangaka ia oe waka kaunga e punga i lunga i kofia. E punga mai loi lunga. E nana mafuana toi whaafo ila utala. Toi whaafo ila utala lea sei whaiantu a ngā inu o e kalesia. Lea ngai sea uwa ai. E sea uwa ai. O asia mai e. E sea o ka vai o asia mai e reko akele o ilato. Le telo e kalesia. Kaya lewinga ngā lau tala. Whaamanta a o sa o fo ila tau le tau mawhai o atu e avele campaign.
Pena o tangata i o ako a vere campaign ma le whaala wiloa o lai kau mo whai ai e whai mo le me e ki nganga whai a kua e kaia ai whai a whai e te nau ia e manu malo ina loto o tangata sa mo ka ki ia Pasifika ka ki ia Pasifika langa i se fo i finga ngalo nga i se finga ngalo o le mele na e whai ai lavala o assignment o e le te sa uni te tamoi ai a whai e ke fia mangu malo inga loko ma finga ngalo o tangata Samoa. Mo mialo sa valia o ala o makiva. Iyo. Whapena. E mo o mialo sa valia o ala o le mativa. O le ale winga o le nā mea. Sau i lalo ma le mea mawalunga na ngai ke iai. Ai sau e mingo whaakasi makangaka. O i ngai ke mawai malo. Le lava tu le tu ala lo le mo tato langa o le foi ma tu ti tautua ma tu community le fai le nga no nga o le longo pui ali le aso ma le aso wala nga ili sitanga ta fie fa tali au pu le wingo le nanta le fa ka kingi se longa i se issue foi le wa vai ku nga wa fa pe wa tau fa longa lango mai pala langi ngai ka Samoa punga mai loirunga fa nga lo le issue nga fo lau mai ma tau mo fai e malo ai loto tangata fa peka ngaka le manga ia las ka mekile le langa le fia e fetau i mpala langi langa fai longa lang le ai e le fa tau fa pena fina ngalo le au Samoa e lo le nata li tonunga le anga e pe tau teo ese mai ia tonu i fafo o le au vivia ma le ivia ai o lo wala i pule o le tautua o lo wala nga i mang malo awana e pe yo le tangata fo ilele ya umala ufa so pe no fa to fa lo tele awana e pe yo le tangata e mana o e lango le Pasifika ai le fie Pasifika e ka fa pe nga o vai o pomoni a fai fo titala no pe no fa to ele o a ta ua mafia matangi lango a fai sa ta fa so lenga o suafa ma e ma pele ia ale nei fo ia fio anga na tau ma failo na fa moi ia e paule o le tau le tini o le fesili la fa feo na fa aonga nei mo tae a fai o le te sa fa mai ma e fa afonga mai ai e te fia nau e avea o e ma se tai sau ka ko mingo fa kas iyo sau ka ko mingo fa kas sau e siva ile sa fokilangi sau e siva so e fai ngai ai ngai e fai sa fokilangi fa toi foi iyo awe te nau foi le se vanga fa le corporate tinai kai o kilangi le city kele ma me o mai e camera la popo a foi e ale na mana ia le telefo te tutu wai na ma fa nga mai le media te tele te folau mai ai ke roi o le tangata sa o ai e alofa ma nau tonu i nei tangata ie sa we ka ko e va fa ka ko ai pankeke i free market o mai ka ko o mai tatu ai ke pu ai le ya everinga e tatu we va i le otara fa tu ai fo ai le mafai na e nau fo ile e toso o mantu le to fa a inga matapa au e meisio le lavalo o Samoa e toso o mantu a o le kaimi a koa nga o le siti are me ke vai iyo ele no doesn't work that way ele fa pe fo ile le o au kanga kai ke mingo inga o palalang ai a o lo ile taimi la e mana o te mau malo ngai saurola ia le kui mai o apa au Pasifika fa fo ringa ke waku Pasifika mana ia tu atu fo ile tu fa so le ta ua mo o fo ile te fa lu fa sasiro ma fo peke Samoa sa peke afa Samoa peke fa kanga Samoa e an o fa yatu ia tatu to e te talo mo le al por kala me le fio ngai fa na o le ua motu le vaenga ai o le nga o le matimatinga o le fa so le nei e o ngala mo ele ke fa oli mai po ai le sile la saungi e failona o wete nau fo ile le te mana o no te sau te ia avatu sa mo e pa loka ia oi ia ngai punga mai rola ia le se masinga skasi e sau ka ko e vai kuinga ia fai ia a wala upumoni wala ki ngai kui ia fai ngai
o kuia nga fainga ala inga o kau masangi le sko keli ona pomonia o tuinga ia na fai le vaccinations wala ki fa kai covid pe wo ko kau amai ai lalo le sko keli fatuai ia ele fa pe fo itate taunga nga vale fa tai ia fo i si minister o tanga tatu mo tol pacific ia o pitu ia pa wale o ka ke va ia fo nga le va ai o le ale fa pe o le ale le fa mo ke le la kiki e to titia e va ai ile bengiska ka ko mo pacific a o le siko akele o kamali malo mo tama fa na o Samoa le lai fa to ifo ia ka ke ia le fai mai ia o pai mala fai aluinga na o tala leanga o fola te tele i tau wa ia ia o fola e mo o mi ai o to e avele tato mau o le fisili lalanan o fisili fo ile to fine ya sango o wan tasile na vaenga fa fuli le ki fo ile le public transportations aluinga o la te tala o le ale majority o tangata Samoa le to tonu au kilangi se majority o tangata Pasifika ki e public transportation ia na ona tatia tu fa pena ai fa yo yingi si mea e pe ale ka mo fa yefi nga fu ile ia pa ubrent pe ka mo fa fu ile ia ba o mai se so nginga al super city au kilangi ngisi mea fa ka ua ai ma fa fingo fiel so fuanga living it tonu ainga iyo fa tona vai nga fa pena ia wa avele maulenga e pengifiki ia ila ko sa pangi matangata e to adelea ina la to fa nga ina le pasi mala ko la fio e ke city mango for city e o nga la ya me se fona ita to fa na wa o nga mana ia ele fa ta nga vale tu langa ai o Samoa pa wale le me ese ile pa lo ka Samoa mer pa lo ka pa lang ta wo fo mo to ye o pa lo o pa lo ka Samoa a e malo inga loko makua pa lo ka umar fa nga ya ia o nga o paro kanga ala au hamo iyo a fai te manu malo ina a fe ke savalia lo le motiva alu le ainga iyo ai longa wa yese candidate wa lu fa pe mai fai au se fai au fo ile se mai ngari maka fa le ko ai oi ngai ya okay ke ya inga wa ku fa ka iyo wa yese si wa fa penga ai longa wa yese si wa lu fai sanga assignment fo ile le fa pe e fia ia e kalesia assembly sia ngai manukau ai ia sue se fulu e le masinga ngai o ka mo fai u ia ia ngai ia ngai e kalesia ia pole hangi ngai manga onga fia ngai kanga ka fai pepa fia ngai ngai ngale lua poku moe ai ko asfulu ka ngai ngofo fa ko ifo ele o ngai mea manga ngai ngai ngo ave ko mau ia kau ave atuai tatou vaenga nai faasua mo le nei vanga le fiafi talo sia ia le fai tonga fa ai o le tūlanga ma le official le taimi o le tatou o yo le palota fo ile local ports awani so ila tou o lo fa talitali ia le tūlanga le fa taimi to umo lo proclam le vanga le fiafi ia nau fo ile to pe no fai atu tatou o nanga me se fo le tautua e fa mapu e ia o nanga e me se fo o le fa lawi loina o nanga ia ana yalo matama fa na utono so tanto wujuru fa tai lo share tanto proclame awone ingalo like love and share tanto proclame le vanga le fiafi awri tiele tu tanto fira ile so tao ma wul tanto fa so ta inga fo tao ma minister ia se fa se tanto tala ia me se fo ia singa update fo il tulanga fo ile tanto le wa tu se ngi fe ngai em fa ye ona malanga tu le va al emirate tono Samoa ia mare toi fo mai ia malanga ia tu fo i tu pai ma tu ole atu arapi ai mo le ne fiafi fa mangalo se la manga ole tau mali mo le tolo fa ngal program mo uto ma mesi fo ia ole se uso ia ai se pola o italo fa telo so ia mesi fo io rosa se fulu le mafuta mai lungo le program le ne vanga le fiafi Lucas se aso fa tele mafuta mai mo uto ngal tanto YouTube channel fa talo fa to fo i le fionga matua ia fa mo sili siona me se fole fionga le fretua ia fala lea na to ai tonu mai ia il fai ungol nei vai aso fai malanga malolo mai au te roa ia ona fatatale mo Australia ia me se fo io le to fina sai ni ma le na malanga mai ai Australia
ia ma le to ma le lua au malanga ia me se foi o to uma lava le mafuta ma le nei vanga o le afiafi nisi na malanga mai Samoa o le o to foi mai po le o mai tafa mai masi si mai ia fai fa le of ma fanga e ui na mantou sama ai e kafe ia le isu tu langa o lo ia ile malulu ia fiafi me se foi o taiau tau tuanga ma o to fai fa le leila e o nei tangata ia malanga mai Samoa maua foi ia lantou le maloloina ia a o au maua i foi sio tatou nei e tro fatalo fat Cecilia foi mono fa tele ma mai mori lo fa fa monianga pa uia te university te nei ia ai fa leo fa monianga le so i fo sio mantou fa Feagaiga so nga basta waita fata ia ile aso tofina se ma vai nei ia no leo te le i sauli tanto por kala miles for really ia ai fa monianga antu ia le aso so i fo le so nga fa Feagaiga happy belated birthday so nga fa Feagaiga ia talo ile tua tu maule lai lo so i fo la ule fa fo leva wale sa vali o lona fina ngalo ya me se fo o manu malo ino o nganga i tele mole tua me se fo o le luso mo tasi o le fine ya apiliu le na enjoy le so for really fa manu ia fo ile tua fo ini si tu sanga se tele ya me se o tu u malava le sa Feagaiga mo to was so fo Asiata Pio Vaoliko mo tanto por kala mer tu ya el nevanga le fi alo fa tele mo o to so fo ba ia manu ia